So as today's the appearance day of Lord Nrsingadev, we'll read a verse about Lord Nrsingadev. Guru Mani. 今天是主语山对前面日，我们读一个有关于主语山对的诗节。 So this is Canto 5, Chapter 18. 第五篇，第18章， Text number 8. 第80节。 This chapter is entitled The Residents of Jambudvipa Offer Prayers to the Lord. 标题是占卜岛居民向至尊主献上的祈祷。 So this is an important verse. Everyone should try to learn this verse. It's often recited. 这个诗节非常重要，每个人都应该学会，因为这个诗节经常被吟诵。 I heard the devotees reciting it yesterday for the drama. 我听见奉献者昨天在排演节目的时候就吟诵了这个诗节。 Om Namo Bhagavate Narasimhaya. Om Namo Bhagavate Narasimhaya. Namaste Jastejase. Namaste Jastejase. Abir Baba. Abir Baba. Vrajanaka. Vrajanaka. Vrajadamstra. Vrajadamstra. Karmashayan. Karmasayan. Randaya. 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 Tamo. Tamo. Grasa. Namo Grasa. 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 Om. Swaha. Swaha. Abhayam. 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 Atmani. Atmani. Bhuyista. Bhuyista. Om Shrom. Om Shom. I think the devotees in the drama can recite it better than me. Go ask some of the young men here. 昨天他们排演节目的时候，他们吟诵的比我好，我就请这位年轻人来吟诵一下。 Dandipani, Shen. Om Namo Bhagavate Narasimhaya. Om Namo Bhagavate Narasimhaya. Namaste Jaste Jase. Namaste Jaste Jase. Avir Bhava. Avir Janaka Prajanastam. Prajanaka Vajradastam. Karmasan Randya Randya. Karmasan Randaya. Namo Grasa Grasa. Namo Grasa Grasa. Om Swaha. Om Swaha. Abhayam Abhayam Atmani. Abhayam Abhayam Atmani. Bhumishta. Bhumishta. Om Shom. Om Shom. Om Namo Bhagavate Narasimhaya. Om Namo Bhagavate Narasimhaya. Namaste Jaste Jase. Namaste Jaste Jase. Avar Virvava. Avir Bhava. Brajanakha Brajadam
Vajradamsra Vajanaka Vajradamsra Karmasayan Randaya Randaya Karmasayan Randaya Randaya Grasa Grasa Namo Grasa Grasa Om Swaha Om Swaha Abhayam 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 Atmani Abhayam Atmani Ishta Bhuvishta Om Shro Om Shro Om Namo Bhagavate Narasimhaya Om Namo Bhagavate Narasimhaya Namaste Jaste Jase Namaste Jaste Jase Avir Avir Bhava Avir Avir Bhava Vajanaka Vajradamsa Karmasayan Rantaya Rantaya Karmasayan Randaya Randaya Tamo Gasa Gasa Namo Grasa Grasa Om Swaha Om Swaha Abhayam Abhayam Atmani Abhayam Abhayam Atmani Bhuvishta Bhuvishta Om Shru Om Shro Om Namo Bhagavate Narasimhaya. Om Namo Bhagavate Narasimhaya Namaste Jaste Jase. Namaste Jaste Jase Avir Avir Bhava. Avir Avir Bhava Vajranaka. Vajanaka Vajradamstra. Vajradamsra Karmasayan Randaya. Karmasayan Randaya Randayatamo. Randayatamo Grasa Grasa. Grasa Grasa Om Swaha. Om Swaha Abhayam Abhayam. Abhayam Abhayam Atmani. Atmani Bhuvishta. Bhuvishta Om Shru Vaishnavi. Om Namo Bhagavate Narasimhaya Namaste Jaste Jase Avir Avir Bhava Vajradamsra Karmasayan Randaya Randaya Tamo Gasa Gasa Om Swaha Abhayam Abhayam Atmani Bhuvishta Om Shro Om Namo Bhagavate Narasimhaya Namaste Jaste Jase Avir Avir Bhava Vajanaka Vajradamsra Karmasayan Randaya Randaya Namo Grasa Grasa Om Swaha Abhayam Abhayam Atmani Bhuvishta Om Shro Om Namo Bhagavate Narasimhaya Namaste Jaste Jase Avir Avir Bhava Vajanaka Vajradamsra Karmasayan Randaya Randaya Namo Gasa Gasa Om Swaha Abhayam Abhayam Atmani Bhuvishta Om Shro Om. Om O Lord. O Lord Namah. My respectful obeisances. my respectful obeisances Bhagavate. Bhagavate Unto the Supreme Personality of Godhead. and to the Supreme Personality of Godhead Narasimhaya. Narasimhaya Known as Lord Narasimha. known as Lord Narasimha Namah. Namah Obeisances. obeisances Teja Tejase. Teja Tejase The power of all power. The power of all power Abhi Abhirbhava. Avir Avir Bhava Please be fully manifest. But
Vajranaka, O you who possess nails like thunderbolts, Vrajadamstra, O you who possess teeth like thunderbolts, Karma Ashayan, demonic desires to be happy by material activity. Randaya, kindly vanquish. Dhamma, ignorance in the material world. Grasa, kindly drive away. Grasa, kindly drive away. Om, O my Lord. Swaha, respectful oblations. Abhayam, fearlessness. Abhayam, fearlessness. Atmani, in my mind. Bhuyista, may you appear. Om, O Lord. Shrom, the bija or seed of mantras offering prayers to Lord Narasimha. Translation. I offer my respectful obeisances unto Lord Narasimha Dev, the source of all power. O my Lord, who possesses nails and teeth, just like thunderbolts, kindly vanquish our demonic-like desires for fruitive activity in this material world. Please appear in our hearts and drive away our ignorance, so that by your mercy we may become fearless in the struggle for existence in this material world. 译文：我向主呢是那位一切力量的泉源至前进的典礼，如那有着霹雳般指甲和牙齿的至尊主啊，请消灭我们想要在这物质世界从事功利一些活动的欲望吧，请出现在我们心中，去除我们的愚昧，使我们能凭借您的仁慈，在这个物质世界里为生存挣扎时不再感到恐惧。 Purport by Srila Prabhupada. In Srimad Bhagavatam, 4th canto, 22nd chapter, text 39, Sanat Kumar speaks the following words to Maharaj Prithu. Yatpada pankaja palasa vilasa bhaktya karma shayam gratitam ugratayanti santa tadvanna rikta matayo yataopi ruthe shrotoknastam aranam vajavasudevam. Devotees always engage in the service of the toes of the Lord's lotus feet can very easily become free from hard-knotted desires for fruitive activity. Because this is very difficult, the non-devotees, the jnanis and yogis cannot stop the waves of sense gratification, although they try to do so. Therefore, you are advised to engage in the devotional service of Krishna, the son of Vasudeva. Every living being within this material world has a strong desire to enjoy matter to his fullest satisfaction. For this purpose, the conditioned soul must accept one body after another, and thus his strongly fixed fruitive desires continue. One cannot stop the repetition of birth and death,
without being completely desireless. Therefore, Srila Rupa Goswami describes pure bhakti, devotional service, as follows. Anya vilasita sunyam, yana karmadhyana pritam, anukuyena krishnanu, shilanam bhakti uttamam. One should render transcendental loving service to the Supreme Lord Krishna favorably and without desire for material profit or gain through fruitive activities or philosophical speculation. That is called pure devotional service. Unless one is completely free of all material desires, which are caused by the dense darkness of ignorance, one cannot fully engage in the devotional service of the Lord. Therefore, we should always offer our prayers to Lord Nrsimhadev, who killed Hiranyakashipu, the personification of material desire. Hiranya means gold, and Kashipu means a soft cushion or bed. Materialistic persons always desire to make the body comfortable, and for this they require huge amounts of gold. Thus, Hiranyakashipu was the perfect representative of material life. He was therefore the cause of great disturbance to the topmost devotee, Prahlad Maharaj, until Lord Nrsimhadev killed him. Any devotee aspiring to be free of material desires should offer his respectful prayers to Nrsimhadev, as Prahlad Maharaj did in this verse. Go on.要旨在圣灵的韩4:2-39，香港库马尔对奎图马尔这样说：始终忙于为真理莲花族的族长服务的奉献者，能轻易打开从事公益性活动的顽石般的欲望之结，要解开这个结极为困难，思辨者及瑜伽师等非奉献者，虽然结被阻止感官享乐的汹涌波涛，却做不到。因此，你得到借于要为瓦斯贝的儿子奎什纳做奉爱服务。这个物质世界的每一个生物体都要享受物质，直到心满意足。他们有这样的强烈欲望，为达此目的，受制约灵魂接受一句又一句躯体，使他继续保有顽固的功利性欲望。人在没达到完全无力的状态时，无法停止生死轮回。因此，只能够不算你这样描纯粹的奉爱服务。人们应怀着善意为至尊主克什纳做超人爱心服务，不要想通过从事公益性活动只为思辨得到物质利益，那称为纯粹的奉爱人。人除非彻底清楚由愚昧的能力导致的物质欲望，否则无法全心全意为至尊主做奉爱服务。因此，我们应该怎么向主耶稣的这个祈祷，把杀死物质欲望的人都到身边阿喀什。迪丹娜意思黄金喀什布是软床或软垫儿，物质主义者总想让身体舒适，为此需要大量黄金，所以迪丹娜喀什布是我物质生活的典型代表。因此，而给最优秀的贡献人和拉制造了最大的困扰，直到主耶稣的这个杀死他。渴望清楚物质欲望的奉献人，应该像伯拉的王在这个世界中祈祷一样，恭恭敬敬地向着身旁被往献上祈祷。Om Dhyanatimirandasya Dhyanatimirandasya Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manodesam Jayam Rupam Vandeham Shri Guru Shri Guru Vaishnava Shri Rupam Sagrajatam Saganaratam Advaitam Sarvabhutam Parijanasaitam Krishna Chaitanya Shri Radha Krishna Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopa
Kanda Radha Kanda Namastute Taptakanina Gaurani Radhe Vrindavaneshwari Vishwanusute Devi Paramami Hari Piye Vanja Kalpataruvesha Kripa Sindhuvevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Namo Vishnupadaya Krishna Vistaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namini Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachadini Nirvishesha Sunyavadi Pasata Disatanini Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So in this chapter of Srimad Bhagavatam, it's describing how in different regions of Jambudweep, the people there offer prayers to different forms of the Lord. 在圣典格教法坛这一章描述了在张顿岛上，他们的居民向主献了祈祷的种种理由。 So it's described that Lord Nrsingadev actually resides in this one region which is called Harivarsha. 主理是他这个居住在哈瑞瓦沙这个区域， And Prahlad Maharaj worships Lord Nrsingadev there along with all the residents of Harivarsha. 阿拉的马哈拉和所有哈瑞瓦沙居民在那里同崇拜主圣的。 And they worship Lord Nrsingadev by reciting this mantra which we've been just reading. 他们就通过吟诵这首祷文来崇拜。 So when we chant the mantras, it's important for us to know the meaning. 我们每吟诵一首祷文，就要明白它的含义。 So this mantra is very well known. All devotees of Lord Nrsingadev everywhere, they recite this mantra. 这首祷文非常著名，全世界各地的这个圣类的奉献者都会吟诵它。 The Sri Vaishnavas, they're also very fond of worshipping Lord Nrsingadev, and they also recite this mantra. Sri Vaishnava 他们也喜欢崇拜主的圣类，也因为这首祷文。 So Prahlad Maharaj's prayer is very important for us. It's the mood of a pure devotee. 和他的马尔是以纯粹奉献者的心态来献上祈祷。 And he's praying to Lord Nrsingadev to take away all of his material desires. 他祈祷主的圣类拿走他所有的物质欲望。 He describes these material desires as demoniac. 这些物质欲望是邪恶的。 So we have to understand material desires mean simply desires for satisfying this material body. Anything separate from Lord Krishna. 物质的欲望就是要满足这个躯体的物质需求，而它是与 Krishna 的利益分离的。 And Prabhupada in the purport he talks about Hiranyakashipu, how he was the emblem of a materialistic person. 在要旨当中，圣母康纳说，提然他是不是物质主义的人格化身， And he's very attached to sense gratification. And so he's very much interested in gold. He wants money, he wants wealth. 他强烈的依附感官满足，所以他想要得到大量的黄金财富。 Of course, common people are in a similar mood. They're also mad after money. They'll do anything to get money. 普通人也是这种心态，他们疯狂地追求金钱财富。 So Hiranyakashipu, he was very attached to money. He wanted money and wanted to enjoy luxury with that money. 提然他是不，他也是想要这种财富、金钱，他想借此享受物质的舒适。 Hiranya means gold and Kashipu means soft bed. So this was the mood of Hiranyakashipu. He wanted to enjoy luxury living. 一个是黄金，一个是软床。提然他是不，他就想要享受奢华。 And then he goes on, the mood of Hiranyakashipu is
Haranya, let me have wealth and soft bed and give me the wish that I will never drop dead. 所以给我黄金，给我软床，满足我的心愿，让我永远不死。 The materialistic people, they have this kind of thinking. They want to live forever. 物质主义者就是这种思想，他们不想死。 But it's not the nature of the material world. 这违背了物质世界的自然规律。 From the Bhagavad Gita, Lord Krishna teaches us that Tasyahi Dhruvam Richu Dhruvam Janma. For one who has taken birth, death is certain. 在佛教上歌这个世界说，有生必有死， And one who is dead, they will take birth again. 有死必有生。 So we want to be thoughtful about where we are going to take the next birth. 我们要好好想想，我们下世要去哪里。 So Prahlad Maharaj, in the mood of the pure devotee, he is praying to Lord Nrsimhadev, 本来马哈拉这以纯粹奉献的心态祈祷， offering prayers is one of the 9 kinds of devotional service. 现在祈祷是9项奉爱服之一。 It's all right, don't worry about it. Offering prayer, we all have to, every day we offer so many prayers. 我们每天都欠了祈祷， We're offering prayers when we do Guru Puja, when we worship the deities, when we worship Tulsi, we're offering prayers. 我们做哭着崇拜神像，崇拜托拉斯都伴着祈祷的。 When we worship Tulsi, we pray to Tulsi, I beg you, make me a follower of the cowherd damsels of Braja. 我们向托勒斯祈祷，请让我成为温良而不流姑娘的朋友。 Please give me the privilege of devotional service. 请赐予我奉献服的特权吧， Make me your own maidservant. 请让我做您的女仆吧。 Right? Like this is the mood of a devotee. When we're worshipping Tulsi, we're praying like this. 所以我们在崇拜特拉斯的时候，这种心态祈祷。 So here Prahlad Maharaj is praying to Lord Nrsimhadev that kindly vanquish our demonic-like desires for fruitive activity. 和他的王说，请消灭我们想要在这个物质世界从事功利性活动的欲望吧。 Right? We want to do bhakti yoga. We have to first of all come through karma yoga. We have to perfect karma yoga before you can go into bhakti yoga. 在晋升到 Bhakti Yoga 风爱瑜伽的阶段的时候，之前呢，我们已经实现了Karma Yoga。 So karma yoga is teaching us to do our duty in a detached way. Karma Yoga 就是以弃绝的方式来履行职责。 We work, but we offer the results of our work for the pleasure of Krishna. 我们也工作，但是我们为了 Krishna 快乐，供奉工作的成果。 So Prahlad Maharaj is praying to Lord Nrsimhadev that please take away my demonic desires for fruitive activity. 和大王祈祷，请消灭我们想要在这物质世界从事功利性活动的欲望。 Fruitive activity means you want to enjoy the result of your work. 功利性活动就是要享受功利活动的成果。 And material world, everybody has that kind of thinking. When they do something, they want to know, how much will you pay me? What will you give me if I do this? 物质世界人人都在思考，我做这件事情，你给我多少钱，我能得到什么好处？ Nobody does anything for nothing. 没有人愿意免费无偿做事儿。 Do you? You do anything for nothing without pay? 你们愿意吗？ Well, we should want to do devotional service. 我们应该是愿意做奉爱服务。 Devotional service, yes? Oh, you want Nepali translation? Oh, okay. How are we going to do this? How many people want Nepali translation? What
about Nepali people all going to one place and together, and Sumaduri can translate for everyone who wants to Nepali. Yes, she's saying, just at the microphone. What, Nepali? What do you think Guru Mani can be doing? Make the microphone softer. The clock softer. Okay, so we'll try it like this. Let's see. So we were speaking about fruitive activities that we have to work without desire to enjoy the result of the work. हामीहरूले चाहिँ कर्मको कुरा गरिरहेका छौँ कि कसरी हामीले आफ्नो कर्तव्य गर्दाखेरि चाहिँ फलको आशा नराखिकन गर्नुपर्दछ भनेर। Karma yoga means detached work. You work, but you're not entitled to enjoy the fruit of the work. कर्मयोग भनेको चाहिँ हामीले आफ्नो कर्तव्य गर्नुपर्छ, कर्म गर्नुपर्छ, तर कर्मको जुन फल छ त्यसलाई आसक्ति राख्नु हुँदैन। Right? Everyone knows the verse. Karmani adhikaraste mahaveshu rajana akarma pala heturbur mate sangos karmani. Lord Krishna is telling Arjuna, you have a right to perform your duty. र यो भर्खर हामीले जुन श्लोक पढ्यौँ त्यहाँ भगवान श्री कृष्णले भन्नुहुन्छ कि हामीहरू सबैले हाम्रो कर्तव्य गर्ने हक छ। But you are not entitled to enjoy the results of the work. तर हामीलाई जुन कर्मको फल छ त्यो चाहिँ हामीले भोग गर्नलाई पाइँदैन। Never be attached to not performing your duty. हामीहरू कहिले पनि आफ्नो कर्तव्य गर्नबाट झुक्नु हुँदैन। And never consider yourself to be the cause of the results of work. र कहिले पनि हामीले यो सबै फल कर्मको फल मेरो कारणले आएको भने सोच्नु हुँदैन। Todo function to imitating Okay. So Lord Krishna has explained about karma yoga, detached work. Prahlad Maharaj is also requesting the same thing here in his prayer to Lord Nrsimhadev. र भगवान श्री कृष्णले जुन भगवत गीतामा भन्नुभएको थियो त्यही चिजलाई नै अहिले प्रहलाद महाराजले यहाँ फेरि भनिराख्नु भएको छ। And he prays to Lord Nrsimhadev, please appear in our heart. र उहाँले चाहिँ नरसिंहदेवलाई प्रार्थना गर्नुहुन्छ कि कृपया हाम्रो हृदयमा प्रकट हुनुहोस्। And the Lord Nrsimhadev will appear in our heart, drive away our ignorance. र नरसिंहदेव चाहिँ हाम्रो हृदयमा प्रकट गरेर हाम्रो अज्ञानतालाई भगाइदिनुहुन्छ। Where there is Krishna, there is no Maya. जहाँ जहाँ कृष्ण हुनुहुन्छ त्यहाँ माया हुनुहुन्न। We say Krishna Surya Sama Maya Haya Yahan Krishna Mayaya. Krishna is like the sun. Maya is like darkness. कृष्ण चाहिँ सूर्य समान हुनुहुन्छ भन्यो भने माया चाहिँ अन्धकार हुनुहुन्छ। So where there is Krishna, there can be no Maya. जहाँ जहाँ कृष्ण हुनुहुन्छ त्यहाँ माया नै हुनुहुन्न। As soon as we put the light on, all the darkness is gone. जब जब हामीले बत्ती बाल्छौँ तब सबै अन्धकार नै नष्ट हुन्छ। So our heart is a dirty place. It's dark, dirty, ignorant.
त हाम्रो हृदय जुन छ त्यो चाहिँ वास्तवमा एउटा फोहोर जग्गा हो, त्यो चाहिँ अन्धकारमा छ। But if we put Lord Krishna there or Lord Narasimhadev there, then we'll take away all the time. तर के गर्ने, हामीले कृष्ण भगवानलाई या नरसिंहदेवलाई हाम्रो हृदयमा राख्यो भने सबै अन्धकार त्यहाँबाट जान्छ। So Prahlad Maharaj prays to Lord Nrsimhadev, please appear in our heart, drive away our ignorance. त प्रहलाद महाराजले नरसिंहदेवलाई प्रार्थना गर्नुहुन्छ कि कृपया हाम्रो हृदयमा प्रकट हुनुहोस् र हाम्रो सबै हृदयको अन्धकारलाई भगाइदिनुहोस्। And then we will be fearless. त्यसपछि हामी अभय हुन्छौँ, डराउँदैनौँ। In the material world, everyone is full of fear. भौतिक संसारमा सबैजना चाहिँ डराउँछ, उनीहरूसँग भय छ। We see the birds, little birds, they're always in fear. Someone comes, they fly away. हामीले हेर्न सकिन्छ कि सानो सानो चराचुरुङ्गीहरू पनि सधैँ डराइरहेका हुन्छन्। कोही व्यक्ति हिँडेर त्यहाँ आयो भने उनीहरू उडेर जान्छन्। Little insects, they're always in fear of other people. सानो सानो किराहरू पनि अरू चिजहरूसँग डराएर बसिरहेको हुन्छ। And we're also in fear. We're afraid of disease and old age and death. र हामीहरू पनि डराएका छौँ। हामी केसँग डराउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ बुढेसकालसँग डराएका छौँ, रोगसँग डराएका छौँ, मृत्युसँग डराएका छौँ। We're afraid the tsunami will come. हामीहरू डराउँछौँ कि फेरि सुनामी आउँछ कि भनेर। There was a big tsunami when we forget. That's why we came to Phuket. Right after the tsunami, we came to Phuket. हामीलाई थाहा छ कि फुकेटमा केही साल अगाडि सुनामी आएको थियो र त्यही सुनामी आएको कारणले नै हामीहरू यहाँ प्रचार गर्न आएको। I was in Bangkok on my own, and somebody called me up from London and he said, "Why don't you go to Phuket and do something? There's so many people there struggling." महाराज चाहिँ एक्लै हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा ब्याङ्ककमा र लन्डनबाट कसैको फोन आयो भनेर भन्नुभयो, तिमी किन फुकेट जाँदैनौ? फुकेट गयो, त्यहाँ कति धेरै व्यक्तिहरू दुःख पाइरहेको छन्। So I called up Malaysia, and Malaysia devotees headed by Singheshwar Prabhu. They said, "We will also come. We'll meet you in Phuket." त्यसपछि महाराजले मलेसियामा फोन गर्नुभयो र मलेसियाको भक्तहरू जो हुनुहुन्छ सिद्धेश्वर प्रभु ठुलो ब्रह्मचारी, उहाँले चाहिँ भन्नुभयो हामी पनि आउँछौँ फुकेट, हामीहरू सिधै फुकेट आउँछौँ भन्नुभयो। And we were cooking prasadam, and we were distributing prasadam to people, and we were going on the beach and doing kirtan. र त्यसपछि प्रसादहरू बनाएर यहाँ बिचको अगाडिपट्टि सबैलाई प्रसादहरू वितरण गर्दै हिँडिरहेको थियौँ। Everywhere had been destroyed. The tsunami came and just washed up everything, smashed all the shops, so many islands, people on the island, everybody died. कति चिजहरू र कति व्यक्तिहरूको विनाश भएको थियो त्यो बेलामा। सबै थले सबै बीच नै खतम भयो। कति कति त आइल्यान्डहरू पनि डुबेको थियो, मान्छेहरू कति गुमाए। And we saw the boat. We went to Khao Lak, and we saw that big boat, how it was carried 2 kilometers ashore. र हामी अहिले भर्खर आउनु अगाडि खाउलाक गएको थियौँ। त्यो खाउलाकमा देखाइएको थियो कि कसरी 2 किलोमिटर टाढासम्म एउटा जहाजलाई, पानी जहाजलाई फालेको थियो सुनामीमा। Somebody was saying, "Oh, it didn't get damaged, it crashed up," but it was so much water there, the whole place was flooded with water. कसैले भने ए यो जहाज त बिग्रेन छ नि भन्दाखेरि महाराजले भन्नुहुन्छ कि कति पानी त्यो 2 किलोमिटर टाढासम्म पनि पानी आयो। So whenever there's a fear of a tsunami, people here get afraid and they all come up the mountain. They try to come up the mountain to save themselves from the waves. जहिले पनि यहाँ केही गरेर सुनामी आउन सक्छ भनेर खबर आउने बित्तिकै सबैजना डरले यहाँ पहाडमाथि चढ्न थाल्छन् आफ्नो ज्यान बचाउनको लागि। We're safe up here. You see, we're up on the top of the hill. We're a bit safe from here. महाराजले भन्छ हामी त सुरक्षित छौँ किनभने हामीहरू यहाँ पहाडमाथि छौँ, त्यही भएर हामीलाई केही हुँदैन। But the point is, people live in fear. We're in fear. This world and material existence is a place of fear. र यो तर महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो भौतिक संसारमा सबै व्यक्तिहरू चाहिँ डरमा बाँचिरहेको हुन्छन्। The 4 activities of animal life: eating, sleeping, mating, and feeding. र यो जो बद्ध मान्छे जीवहरू छ उनीहरूको चाहिँ 4 प्रकारको उनीहरूले क्रियाकलाप गर्छन्। त्यो के भन्दाखेरि खाने,
सुत्ने डराउने र सम्भोग गर्ने So in the material world, people are very much afraid, they live in fear. But if they take shelter of Lord Nrsimhadev, they won't have any fear. त्यही हामीले हेर्न सकिन्छ कि भौतिक संसारमा सबै जसो व्यक्तिहरू डरमा बाँचिरहेका हुन्छन् तर हामीले नरसिंहदेवको शरणमा गयो भने चाहिँ त्यो भय सबै उडेर जान्छ And Prahlad Maharaj, he had the experience. He was put through so many difficult situations. तर प्रहलाद महाराज हेर्न सकिन्छ कि उहाँ एकदमै गम्भीर हुनुहुन्थ्यो भगवानको सेवामा उहाँलाई कति धेरै दुःख कष्ट परेको थियो He was put in the well with all the poison snakes. उहाँलाई चाहिँ कुवामा एकदमै विषालु सर्पहरूसँग राखिएको थियो He was put in front of the elephants. Big elephants were going to trample him. उहाँलाई चाहिँ ठुल्ठुलो हात्तीको अगाडि कुल्चिनु भनेर राखिएको थियो He was thrown from the tops of the mountain. उहाँलाई चाहिँ पहाडीको माथिबाट फाल्न लागेको He थियो was cast into the middle of the ocean. र त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ समुद्रको बिचमा गएर फालिएको पनि थियो But Prahlad Maharaj he was always thinking of the Lord. तर प्रहलाद महाराज चाहिँ सधैँ भगवानको बारेमा स्मरण गरिराख्नु भएको थियो He didn't pray to the Lord to protect me. उहाँले चाहिँ भगवानलाई मेरो रक्षा गर्नुहोस् भनेर चाहिँ भन्नुभएको थिएन He's just remembering the Lord. उहाँले चाहिँ खालि भगवानको स्मरण मात्र गरिराख्नु भएको And because he's remembering the Lord, he's not afraid of any situation. किनभने उहाँले भगवानको सधैँ स्मरण गरिराख्नु भएको थियो त्यही भएर उहाँलाई कुनै पनि अवस्थासँग डर लागेको थिएन In the material world, everybody, so common people are all afraid. Oh, what will happen? There's going to be a war. The drones will come. They'll blow up everything. भौतिक संसारमा चाहिँ सबैजना व्यक्तिहरू चाहिँ डराइरहेको हुन्छन् अब के हुन्छ अब लडाइँ हुन्छ कि माथि माथिबाट बम फाल्ने हो कि भनेर डराइरहेका हुन्छन् Oh, the economy is going to collapse. All of our money will have no value. अब सबै पैसा नै घटेर जान्छ हामीसँग भएको पैसाको केही मतलबै हुँदैन There's so many things to be afraid of. भौतिक संसारमा कति चिजहरू छन् हामीलाई डर हुनलाई Of course, we had COVID and everybody was afraid for COVID. हामीसँग कोभिड पनि आइदिएको थियो सबैजना कोभिडमा डराएको पनि थियो But devotees, they just simply take shelter of Krishna. त भक्तहरूले चाहिँ खालि भगवानको आश्रय लिनुहुन्छ We know we live by the grace of Krishna and we die by the grace of Krishna. हामीलाई थाहा छ कि हामीहरू खालि भगवानकै कृपाले बाँचेको हौ र भगवानकै कृपाले नै हाम्रो मृत्यु पनि हुनेछ We say, Mare Krishna Rakhe Ke. राखे कृष्ण मारे के। Yeah, Krishna wants to kill someone, nobody can save him. हामीलाई थाहा छ कि कृष्णले कसैलाई बचाउनु खोज्नु भयो भने कसैले पनि मार्नै सक्दैन And Krishna wants someone to live, nobody can kill him. तर कृष्णले कसैको विनाश गर्न खोज्नु भयो भने कसैले बचाउन सक्दैन So Prahlad Maharaj, he was always remembering the Lord. प्रहलाद महाराज चाहिँ जहिले पनि भगवानको स्मरण गरिराख्नु भएको थियो So he didn't pray to the Lord, oh save me, oh Krishna help me. No, he just naturally got conscious. प्रहलाद महाराज चाहिँ प्रभु मेरो रक्षा गर्नुहोस् भनेर कहिले प्रार्थना गर्नु भएन उहाँ चाहिँ सधैँ पनि भगवानको स्मरण गरिराख्नुहुन्थ्यो So in the same way he's offering this prayer which we are reading today. र यस्तै गरेर आज जुन पढ्यौँ हामीले श्लोक यो चाहिँ उहाँले प्रार्थना गर्नुभएको हो And he describes Lord Nrsimhadev, Brajanaka, Brajadamstra, that he's got these ferocious, demonic, he's got these nails and teeth which are like thunderbolts. र उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ वज्र नखा वज्र दंष्ट्र भनेर भन्नुहुन्छ त्यसको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एकदम चट्टान जस्तो नम र चट्टान जस्तो दाँत भनेर So people will be afraid, oh, horrible looking creature, oh, his teeth, oh, big claws, oh, terrible. र मान्छेहरू चाहिँ ओ कस्तो खालको रूप रहेछ यो नम पनि यस्तो डर लाग्ने रे दाँत पनि यस्तो डर लाग्ने रे भनेर मान्छेहरू डराउँछन् But Prahlad saying, no, you please appear in my heart. I want you in my heart. तर प्रहलाद महाराजले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि कृपया गरेर मेरो हृदयमा प्रकट गर्नुहोस् हामीलाई मेरो हृदयमा राख्न मन छ Other people, materialistic people, oh, get away from me,
त्यो मेरो नजिक नआउनु टाढा जानु भनेर But Prahlad Maharaj, he's got devotion. He wants to be with the Lord. तर प्रहलाद महाराजले चाहिँ भक्ति चाहिएको छ त्यही कारणले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ भगवानसँगै बस्न खोज्नुहुन्छ And he's praying to the Lord, please come in my heart. त्यही भएर उहाँले प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ कि कृपया गरेर मेरो हृदयमा आउनुहोस् भनेर Because Prahlad knows if the Lord is there, then there will be no fear of material existence. किनभने प्रहलादलाई थाहा छ कि केही गरेर भगवान त्यहाँ आउनुभयो भने उहाँलाई केही भौतिक चिजसँग डराउनु जरुरी छैन And there will be no material desires for sense gratification. र इन्द्रिय तृप्तिको लागि केही भौतिक इच्छाहरू पनि हुने छैन The devotee simply wants to be engaged in the service of the Lord. एउटा भक्तलाई चाहिँ खाली भगवानको सेवा मात्र गर्न मनपर्छ So Prahlad's service is remembering the Lord. र प्रहलाद महाराजको सेवा के थियो भन्दाखेरि भगवानको स्मरण गर्ने But if you want to remember the Lord, first you have to hear about Him. त के गरे भगवानको स्मरण गर्नलाई हामीलाई मन छ भने पहिले भगवानको बारेमा सुन्न जरुरी छ Before you can remember the Lord, first you have to do hearing and chanting. त स्मरण गर्नुको अगाडि हामीलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ श्रवण र कीर्तन गर्न जरुरी छ Right? Shravanam, Kirtanam, Smaranam. Right? They come in progression. So first we have to hear. We hear and then we start to chant and preach about the glories of the Lord. त यसरी हामीले सुरुवात गरिन्छ पहिला सुरु गर्दाखेरि कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि पहिला श्रवणबाट भगवानको बारेमा सुनेर गरिन्छ त्यसपछि हामीले बिस्तारै बिस्तारै प्रचार गर्न थालिन्छ कीर्तन गर्न थालिन्छ So we hear and then we chant and then remembrance comes about. त पहिला सुरुमा हामीले श्रवण गरिन्छ भगवानको बारेमा सुनिन्छ त्यसपछि कीर्तन गरेपछि अनि बल्ल स्मरण गर्न सकिन्छ So Prahlad Maharaj, he is our acharya in remembering the Lord. र प्रहलाद महाराज जो हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ हाम्रो आचार्य हुनुहुन्छ भगवानलाई स्मरण गर्न याद राख्नको लागि In the Brihad Bhagavatamrita, there's one book written by Srila Sanatana Goswami, and he describes there about how Narada Muni was searching for the devotee who received the greatest mercy from the Lord. र ब्रिहद भगवतामृत भन्ने एउटा किताब छ जो सनातन गोस्वामीले लेख्नु भएको हो त्यसमा आउँछ कि एकचोटि कि नारद मुनिले यस्तो व्यक्तिको खोजी गरिराख्नु भएको हुन्छ जो भगवानसँग एकदमै नजिक हुनुहुन्छ So at one point, he had come to Harivarsa and he met Prahlad, and he was saying to Prahlad, you must be the greatest devotee. You got the greatest mercy from the Lord. त प्रहलाद नारद मुनि त्यो बेलामा जब हरिवर्ष आइपुग्नुहुन्छ त्यो बेलामा उहाँले प्रहलाद महाराजलाई भेट्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ कि हजुर नै सबैभन्दा ठुलो भक्त हुनुहुन्छ हजुरले नै सबै भगवानको सबभन्दा धेरै कृपा पाउनुभयो The Lord came in his wonderful form as Nrsimhadev just to protect you from your demonic father. उहाँले भन्नुहुन्छ कि भगवानले जुन नरसिंहदेवको रूप धारण गर्नुभयो त्यो चाहिँ केवल हजुरलाई हजुरको पितासँग रक्षा गर्नको लागि मात्र And the Lord didn't let anything happen to you when your father tried to kill you in so many ways. The Lord protected you. र भगवानले चाहिँ हजुरको सबै रक्षा गरेर राखिराख्नुभयो जब हिरण्य कश्यपले कति तरिकाले प्रहलाद महाराजको नष्ट विनाश गर्न खोजे तब भगवानले सधैँ रक्षा गरिराख्नुभयो So Narada Muni was saying to Prahlad, you are the greatest devotee. You got the greatest mercy from the Lord. त नारद मुनिले प्रहलाद महाराजलाई भन्नुहुन्छ कि हजुर नै सबैभन्दा ठुलो भक्त हुनुहुन्छ हजुरले नै भगवानको सबैभन्दा धेरै कृपा पाउनुभयो But Prahlad Maharaj says to Narada Muni, he said, oh no, he said, no, I'm not a good devotee. त प्रहलाद महाराजले चाहिँ नारद मुनिलाई भन्नुहुन्छ होइन म त ठुलो भक्त होइन Prahlad, very humble. But he says to Narada Muni, he said, if I was a good devotee, I would serve the Lord. त प्रहलाद महाराजले चाहिँ एकदम विनम्र हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ नारद मुनिलाई भन्नुहुन्छ कि म भगवानको ठुलो भक्त भएको भए त मैले भगवानलाई सेवा गर्ने थिएँ He said, all I do is remember the Lord. I don't do any service for Him. मैले त खालि भगवानको स्मरण मात्र गरेर बसेँ तर मैले केही सेवा गर्नै पाइनँ भन्नुहुन्छ He tells Narada
Narada Muni, if you want to see the people who have actually got the mercy of the Lord, find those devotees who are serving Him. प्रहलाद महाराजले नारद मुनिलाई भन्नुहुन्छ कि केही गरेर हजुरलाई यस्तो ठुलो भक्तको खोजिने छ भनियो भने यस्तो भक्तको तलास गर्नु जसले भगवानलाई सेवा गर्नुहुन्छ। Just like if we come to the temple and we see the temple, we say, oh, temple, very nice, oh, very great, oh, you're doing very wonderful here. त हामी जब मन्दिर आउँछौँ तब हेरिन्छ, मन्दिरमा हेरेर भनिन्छ कि भक्तहरूलाई अब कस्तो राम्रो मन्दिर छ, कस्तो राम्रो सेवा गर्नुभएको हो भनेर। But who's doing the real work? We have to go in the kitchen and see the people who are doing all the cooking, right? तर असली सेवा कसले गरेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जब भान्सामा जान्छौँ, हम्कुवामा गएर भेटाउँछौँ, उहाँहरूले नि सबैभन्दा धेरै सेवा गर्नुभएको हुन्छ। They're the real devotees. र किचनभित्रको भक्तहरू नै वास्तविक भक्त हुनुहुन्छ। And they're cooking the feast for Lord Nrsingadev and for all the devotees. र जो भक्तहरू वास्तवमा पकाइराख्नु भएको छ, उहाँहरूले नै नरसिंहदेवलाई ठुलो एउटा फिस्ट बनाइराख्नु भएको हुन्छ। So it's not just sitting simply remembering the Lord. More important than remembering the Lord is serving the Lord. र त्यस्तै गरेर बसेर भगवानको बारेमा स्मरण गरिराख्नु मात्र जरुरी छैन, हामीले त्योभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण के छ भन्दा हामीले कसरी भगवानको सेवा गर्ने हो। So Prahlad Maharaj is pointing this out to Narada Muni. He wants Narada Muni to go and find some other people. नारद मुनिलाई चाहिँ प्रहलाद महाराजले यसो भनेर के भन्नुहुन्छ, जानुहोस् तपाईँ अरू भक्तहरू, ठुल्ठुला भक्तहरूको अझै खोजीनीति गर्नुहोस् भनेर। But still, we should not minimize the position of Prahlad Maharaj. He's a very great devotee, very pure devotee. तर पनि हामीले प्रहलाद महाराजलाई को जुन स्थान छ त्यसलाई सानो सम्झनु हुँदैन। प्रहलाद महाराज चाहिँ एकदमै ठुलो भक्त हुनुहुन्छ। He's one of the 12 Mahajans, one of the 12 authorities in devotional service. उहाँ चाहिँ 12 महाजनमा एक पनि हुनुहुन्छ जसले चाहिँ यो सिकाउनुहुन्छ। Right? Swayambhu, Narada, Prahlado, Janako, Balir, Kumar Kapilomanu, Prahlado, Janako, Bhisma, Balir, Vyasa, Jiva. Right? 12 Mahajans, they're all great. So Prahlad Maharaj is mentioned there by Lord Yamaraj. He's describing the names of the 12 authorities in devotional service. र यो जो 12 महाजनहरू हुनुहुन्छ, 12 महाजनको बारेमा यमराजले वर्णन गरिराख्नु भएको छ। र त्यसमा चाहिँ प्रहलाद महाराज पनि 12 महाजनको एक महाजन हुनुहुन्छ। So this prayer, which we're reading today, is very important, very nice to always recite this prayer and pray like Prahlad Maharaj. र जुन आजको हामीले श्लोक पढ्यौँ यो वास्तवमा एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रार्थना हो र हामीले सधैँ यो प्रार्थना भगवानको अगाडि गरिराख्नुपर्छ प्रहलाद महाराजले गर्नुभएको जस्तो। We know after Lord Nrsingadev killed Hiranyakashipu, he was so angry they could not pacify him. हामीलाई थाहा छ कि जब नरसिंहदेवले हिरण्यकशिपुको वध गर्नुभयो त्यसपछि नरसिंहदेव यस्तो रिसाउनु भएको थियो। And all the different demigods, even Lakshmi, his own consort, came, but they could not pacify him. र कसैले पनि उहाँलाई शान्त गर्न सक्नु भएन। सबै देवी देवता हुनुहुन्थ्यो, उहाँको श्रीमती लक्ष्मी देवी पनि हुनुहुन्थ्यो, कसैले पनि नरसिंहदेवलाई शान्त गर्न सक्नु भएन। When Lakshmi saw him, she was afraid to go near him. Even Lakshmi was afraid because I've never seen him like this. Oh no, I don't want to go near him. त जब लक्ष्मी देवीले देख्नुभयो कि उहाँ पनि डराउनु भयो, र उहाँले भन्नुभयो कि यस्तो घात त मैले उहाँको कहिले पनि देखेको छुइनँ, त्यही भएर म उहाँको नजिक जान खोज्दिनँ, म जाँदिनँ भन्नुहुन्छ। And so then finally they thought, Prahlad, bring Prahlad. And when the Lord saw Prahlad, then Lord Nrsingadev became pacified. र त्यसपछि सबैजनाले के भन्नुहुन्छ, प्रहलाद महाराजलाई लिएर पर्यो। प्रहलाद महाराजलाई लिएर आइसकेपछि नै अनि बल्ल नरसिंहदेव शान्त हुनुहुन्छ। We say just like the lion is very fearful to ordinary people. We will all be afraid of the lion. But the lion's cubs are not afraid of the lion. उदाहरणको लागि दिनुहुन्छ कि जसरी सबै व्यक्तिहरू चाहिँ मानिसहरू कोसँग डराउँछन्, सिंहसँग डराउँछन् हैन, तर सिंहको जो बच्चा छ त्यो त सिंहसँग डराउँदैन। So while the different demigods were all afraid of Lord Nrsingadev, Prahlad was not afraid of Lord Nrsingadev.
भन्नुहुन्छ कि सबै देवी देवताहरू त वास्तवमा नरसिंहदेवसँग डराएर बसिराख्नु भएको थियो, तर प्रहलाद महाराज चाहिँ नरसिंहदेवसँग डराउनु भएको थिएन। And Prahlad came and he offered wonderful prayers to Lord Nrsimhadev, and then Lord Nrsimhadev wanted to give him benediction. त प्रहलाद चाहिँ त्यहाँ आएर नरसिंहदेवलाई कस्तो राम्रो राम्रो प्रार्थना गर्नुहुन्छ, र नरसिंहदेवले पनि प्रहलाद महाराजलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ। But Prahlad Maharaj said, "No, I am not a businessman." त मैले आशीर्वाद के दिउँ भन्दाखेरि प्रहलाद महाराजले भन्नुहुन्छ कि होइन, म त व्यापारी त होइन। Right? We have a businessman here in Phuket. हाम्रो हुन सकिन्छ कि फुकेटमा धेरै व्यापारी बिजनेसम्यानहरू हुनुहुन्छ। People are all in the shops always. धेरै सबै व्यक्तिहरू चाहिँ आफ्नो दोकानमा हुनुहुन्छ। And they'll tell the customer, "For you, I'm giving this price." र उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो उसलाई लुखाहरूलाई भन्नुहुन्छ कि अब कस्टमरलाई भन्नुहुन्छ कि मैले सबभन्दा राम्रो रकममा हजुरलाई डिस्काउन्ट गरेर दिइरहेको छु। Anyway, Prahlad Maharaj said, "No, I'm not a businessman." He said, "I didn't want anything from you." प्रहलाद महाराजले चाहिँ भन्नुहुन्छ कि म त बिजनेसम्यान होइन, म त व्यापारी होइन, मलाई केही चाहिँदैन हजुरसँग। But Lord Nrsimhadev says, "No, you should ask something. You should take something." तर नरसिंहदेवले के भन्नुहुन्छ भने होइन, केही न केही त तिमीले मागौ। So then Prahlad said, "Well, I'm worried about my father, but he tried to kill you. Maybe he's such a demon, maybe he will have to go to hell. I wouldn't like my father to go to hell." तर प्रहलाद महाराजले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि मेरो पिता छ, उहाँले चाहिँ त्यस्तो नराम्रो गर्नुभयो, हजुरसँग लडाइँ गर्नुभयो, त्यही भएर मलाई डर छ कि मेरो पिता कहीँ नर्कमा जानुहोस्, मलाई जान उहाँलाई नर्क पुग्न मन छैन। It's the duty of the son to deliver the father. The son is putra. He saves the father from going to hell. एउटा जो छोरा छ उसको चाहिँ कर्तव्य हो कि उसले आफ्नो मातापितालाई उद्धार गर्ने। एउटा पुत्र भनेको नै उसले नर्कबाट बचाउनुपर्छ आफ्नो मातापितालाई। But Lord Nrsimhadev said to Prahlad, "You don't have to worry about your father, Prahlad." He said, "Because you are a pure devotee." So I said, all of your forefathers for 32 generations, they're all delivered from birth and death. र त्यो बेलामा नरसिंहदेवले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि तिमीले यसको केही चिन्ता गर्नै पर्दैन प्रहलाद, किनभने तिमी एउटा यस्तो भक्त हो, शुद्ध भक्त हो। तिमीभन्दा माथि र तलको सबै जुन 14जना वंशहरू छ उहाँहरूको सबैको उद्धार हुन्छ। So if just one devotee is there in the family, he can deliver all the family members. एउटा परिवारमा एउटा मान्छे मात्र भक्त छ भने उसले उसको सम्पूर्ण परिवारको उद्धार गर्न सक्छ। Even though the family members may be very sinful, they can all be delivered by one pure devotee. त परिवारको व्यक्तिहरू केही गरेर धेरै पाप कर्ममा छन् भने पनि एउटा भक्तको कारणले उनीहरू सबैको उद्धार हुन सक्छ। So Prahlad was born in the demoniac family, but he's a pure devotee. प्रहलाद महाराज चाहिँ एउटा आसुरिक परिवारमा जन्मिनु भएको थियो, तपनि उहाँ एउटा शुद्ध भक्त हुनुभयो। But birth is not so important. What is important is to get the association with devotees. त्यही भएर जुन जन्म छ त्यो त्यस्तो महत्त्वपूर्ण छैन। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज के हो भन्दाखेरि हामीले भक्तको सङ्ग पाउनुपर्छ। And Prahlad, he had that opportunity that when he was still in the womb of his mother, he got association. He heard from Prahlad. He heard from Narada Muni. प्रहलाद महाराजले चाहिँ यो अवसर पाउनुभयो जब उहाँ आफ्नो माताको गर्भमा हुनुहुन्थ्यो, त्यतिबेला नारद मुनिले आएर उहाँलाई कथा गर्नुहुन्छ। So then Lord Nrsimhadev persists and he asks Prahlad, kindly ask something. So Prahlad said, "Please bless me that in my heart there will be no desire for sense gratification." र के चाहिन्छ भनेर सोध्नु हुँदाखेरि मलाई यो आशीर्वाद दिनुहोस् भनेर प्रहलाद महाराजले भन्नुहुन्छ कि मेरो हृदयमा कुनै पनि प्रकारको इन्द्रिय तृप्ति गर्ने भावना नरहोस् भनेर। So this is the prayer, the same kind of prayer Prahlad is offering here to Lord Nrsimhadev. And he's offering it every day in Harivarsa. If you go to Harivarsa, Lord Nrsimhadev is there, and Prahlad and all the citizens of Harivarsa, they're all worshipping Lord Nrsimhadev by this prayer. र यस्तै खालको प्रार्थना जुन अहिले हामीले आज पनि पढेको थियौँ, र यो प्रार्थना चाहिँ प्रहलाद महाराजले हर रोज दिनदिनै भगवानलाई अर्पण गर्नुहुन्छ। हामी केही गरेर हरिवंश अहिले गयो भने हामीले देख्न सकिन्छ कि कसरी त्यहाँ प्रहलाद महाराज सबैजना भक्तहरू मिलेर यही प्रार्थनालाई भगवानलाई अर्पण गर्नुहुन्छ। So if you go to Kathmandu today, if you go to Bhaktipur,
right? Have you all been to Bhaktipur? We went, the Chinese devotees, we went to Bhaktipur in Nepal. हजुरहरूलाई थाहा छ कि नेपाल जानुभयो भने भक्तपुर जानुभएको छ, कोही जानुभएको छ। महाराजले चाहिँ चाइनिज भक्तलाई लिएर भक्तपुर जानुभएको थियो नेपालमा। We had to pay like 500 rupees to get in because we were not Nepali. हामीहरू सबै चाहिँ नेपाली थिएन, त्यही भएर हामीलाई 500 रुपियाँ तिरेर बल्ल छिर्न पाइन्थ्यो भित्र। And we were like 30, 40, 50 Chinese. They were amazed. They said, wow, I've never had so many Chinese people before. हामीहरू चाहिँ 40-50 जना जति थियो, अनि त्यही बेला त्यहाँको मान्छेहरू भने ओहो यति धेरै चाइनिज हामीले कहिले देखेको थिएनौँ यहाँको। Anyway, in Bhaktipur, in that region, they have all these temples, and there's a big statue of Lord Nrsingadev. हामीले त्यहाँ भक्तपुरमा चाहिँ यस्तो एउटा ठुलो जुन मूर्ति छ भगवान नरसिंहदेवको। And on this day, on the Nrsinga Chaturdashi, that whole place is full of people. Everybody comes and they put a big garland around Lord Nrsingadev and they offer puja to Lord Nrsingadev. र त्यो जग्गामा चाहिँ नरसिंह चतुर्दशीको दिनमा सबै कति मान्छे जम्मा भएर सबैले माला लगाएर नरसिंहदेवको पूजा गर्नुहुन्छ। It's a big, huge stone statue. एउटा ठुलो ढुङ्गाको पत्थरको मूर्ति हुन्छ। And the devotees bring a big garland, they make offering and they feed it, they put the food into the mouth of Lord Nrsingadev. त्यसपछि भक्तहरूले चाहिँ ठुलो माला बनाएर लिएर आएर नरसिंहदेवलाई अभिषेक पनि गरिदिनुहुन्छ। So this afternoon we will have abhishek of a very tiny Lord Nrsingadev. आज चाहिँ हाम्रो साँझमा बेलुकातिर चाहिँ नरसिंहदेवको सानो नरसिंहदेवको विग्रहको अभिषेक हुन्छ। So we look forward to having more talk about Lord Nrsingadev and Prahlad Maharaj this afternoon. र यो आजको साँझमा पनि फेरि हामीहरू अझै पनि नरसिंहदेव र प्रहलाद महाराजको बारेमा कथा गर्नेछौँ। Any questions? केही प्रश्न छ? Yes? Can you hear Guru Mani? Just now I mentioned devotional service. So is there any priority or importance about different on the devotional service? Like here you remembrance, you mentioned from seva, active service is more important than just remembrance, dharana. So I wonder whether there is one service is more important than the other. प्रश्न छ कि अझै भन्नुहुन्छ कि यसो यो 9 अङ्ग जुन भक्ति छ त्यसमा एउटा सेवाभन्दा यो अङ्गभन्दा अर्को अङ्ग महत्त्वपूर्ण छ, किनभने अहिले भर्खर महाराजले भन्नुभयो कि स्मरण गर्नुभन्दा सेवा गर्न बढी जरुरी छ भनेर। यसको बारेमा अलिकति बताइदिनलाई अनुरोध गर्नुभएको छ। Well, there are different levels of pure devotees. महाराजले भन्नुहुन्छ कि शुद्ध भक्तको पनि धेरै धेरै श्रेणीहरू छन्। But we have to understand the progression. You have to, the devotional service begins with hearing. तर कसरी भक्ति बढ्दै जान्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ, किनभने भक्तिको सुरुवात नै सुन्ने या श्रवण गर्नेबाट हुन्छ। Maharaj Parikshit simply heard Srimad Bhagavatam and he got perfection. He went back to Godhead. परीक्षित महाराज जो हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ श्रीमद् भागवतमको श्रवण गर्नुभयो र त्यसैबाट पूर्णता हासिल गरेर उहाँले भक्ति गर्नुभयो। And Sukadeva Goswami, he got perfection by chanting, by speaking the Srimad Bhagavatam. र
सुखदेव गोस्वामी जो हुनुहुन्छ त्यो श्रीमद् भागवतम बोलेर पाठ गरेर चाहिँ उहाँले त्यसको पूर्णता पाउनुभयो भक्तिको। So in order for Sukadeva Goswami to speak Srimad Bhagavatam, he had to hear it first of all. He heard it from his father, Vyasadeva. त पहिला सुखदेव गोस्वामीले श्रीमद् भागवतम चाहिँ बोल्नु अगाडि उहाँले चाहिँ आफ्नो पिता व्यासदेवबाट श्रीमद् भागवतम सुन्न जरुरी थियो। And Prahlad, he is remembering. So we said, in order to remember, first you have to hear, you have to chant. प्रहलादले चाहिँ भगवानलाई के गर्नुभयो, स्मरण गर्नुभयो। तर स्मरण गर्नको लागि पहिले श्रवण र कीर्तन गर्न जरुरी छ। So there are 9 different kinds of devotional service. त्यसमा चाहिँ हामी हेर्न सकिन्छ कि भक्तिको चाहिँ 9 वटा अङ्गहरू छन्। Hearing, chanting, remembering. त सुन्ने, श्रवण गर्ने, कीर्तन गर्ने र स्मरण गर्ने। Shravanam, Kirtan, Vishnu, Smaranam, Pada Sevanam, Archanam, Vandam, Dashyam, Sakyam, Atmanivedanam. So these 2 devotionals there at the end, Sakyam and Atmanivedanam, they are the most difficult kind of devotional service to perform. जुन चाहिँ यो अन्त्यको साक्ष्यम र आत्मनिवेदनम छ, यो दुईटा चाहिँ अलि धेरै गाह्रो खालको भक्तिमा पर्दछ। You have to be on the platform of Raga Bhakti in order to perform those 2. यो साक्ष्यम र आत्मनिवेदनम गर्नको लागि चाहिँ राग भक्ति भन्ने गरेको हुनुपर्छ। To become the friend, to be an intimate friend of Krishna, it requires pious activities over many, many lifetimes. हामीलाई के गरेर भगवानको सखा बन्नलाई भन्छ भने त्यसको लागि कति सालसम्मको तपस्या हुनुपर्छ। The cowherd boys, the Gopas, they were playing with Krishna in the forest of Vrindavan, but they had performed pious activities over many lifetimes. जो वृन्दावनको गोपाहरू थिए त्यो भगवानसँग दिनदिनै रोजै गएर खेल्न पाउँथे, उनीहरू खेलेको थिए, तर त्योभन्दा अगाडि उनीहरूले कैयौँ जन्मसम्म उनीहरूले पुण्य गरेर आउनु परेको थियो। And then Atmanivedanam, to give up, to sacrifice everything. र आत्मनिवेदनम भनेको चाहिँ आफूसँग जे छ त्यो सबैलाई अर्पण गर्ने। So that is very extremely difficult to do. यो चाहिँ अत्यन्त एकदमै धेरै नै गाह्रो छ गर्नको लागि। Bali Maharaj did this. Bali Maharaj, he had conquered heaven and he was the king of heaven, but then he gave charity to Lord Vamanadev and he lost everything. र बाली महाराजको हामीले उदाहरण हेर्न सकिन्छ कि कसरी उहाँले वामनदेवलाई दान दिँदाखेरि सबै आफ्नो भएको सर्वस्व चिजलाई भगवानलाई अर्पण गर्नुहुन्छ। But he still was ready to give up even his own head in order to keep his vow of truthfulness. र उहाँले चाहिँ आफ्नो जुन शिर छ त्यसलाई पनि भगवानलाई अर्पण गर्नलाई उहाँले छोड्नु भएन, उहाँ तयार हुनुहुन्थ्यो। He told Lord Vamanadev, you can take the 3rd step on my head. उहाँले चाहिँ वामनदेवलाई भन्नुहुन्छ कि अब अर्को पाइला उहाँले कदम कहाँ लिनुहुन्छ भन्दाखेरि मेरो शिरमा हजुरले आएर कदम लिनु भएछ। So it is extremely difficult thing to do, to give up everything. जुन चाहिँ यो हरेक सबै चिज आत्मनिवेदन भने जुन छ यो चाहिँ अत्यन्त कठिन छ गर्नको लागि। But we are told Queen Rukmini, Lord Krishna's first queen, she also was ready. She also did devotional service in that mode. जो भगवान श्री कृष्णको पहिलो रानी हुनुहुन्छ रुक्मिणी, उहाँले पनि यसरी नै सबै चिज अर्पण गर्नलाई तयार हुनुभएको थियो भगवान श्री कृष्णलाई। She sacrificed everything for Krishna. उहाँले चाहिँ भगवानको लागि सबै चिजको त्याग गर्नुभयो। So these 2 are considered the very topmost level in devotional service. र यो जुन साक्ष्य र आत्मनिवेदन छ यो दुई चाहिँ अत्यन्त माथिल्लो भक्तिमा भनेर But there are 5 rasas, 5 different rasas, and generally we consider Madhurya ras to be the topmost perfection. त भगवानसँग सम्बन्ध गर्नको लागि 5वटा रसहरू छन् र त्यसमध्येमा जुन माधुर्य रस छ त्यसलाई सबैभन्दा माथिल्लो मानिन्छ। We have the queens of Dwarka,
हामी देख्न सकिन्छ कि द्वारिकाको रानीहरू हुनुहुन्छ And you have Lakshmi, the goddess of fortune in the spiritual world. र जो लक्ष्मीहरू हुनुहुन्छ आध्यात्मिक संसारमा And you have the gopis of Vrindavan. र त्यसपछि वृन्दावनको गोपीहरू हुनुहुन्छ So they're all in Madhurya Ras with Krishna. र उहाँहरू सबै चाहिँ भगवान श्री कृष्णसँग मधुर्य रसमा हुनुहुन्छ And the gopis are considered the topmost because their rasa with Krishna is without marriage. र जो गोपीहरूको जुन छ त्यो रसलाई सबभन्दा माथिल्लो मानिन्छ किनभने उहाँहरूको भगवानसँग जुन सम्बन्ध छ त्यो चाहिँ पराकीय भाव हो The gopis were ready, they gave up their chastity. The chastity is the most valuable, most important quality for a woman. र एउटा आइमाईको लागि जुन चाहिँ आफ्नो सतीत्व छ त्यो अत्यन्त जरुरी छ तर त्यो सतीत्व नै उहाँहरूले के गरिदिनु भयो भन्दा भगवान श्री कृष्णको लागि त्याग गरिदिनु भयो So the gopis sacrificed their charity just to give pleasure to Krishna. र गोपीहरूले आफ्नो जुन सतीत्व छ इज्जत छ त्यो नै सबै के गरिदिनु भयो भने भगवानको लागि अर्पण गरिदिनु भयो त्याग गरिदिनु भयो And among the gopis, and there are different gopis, and this is all discussed. You can read Chaitanya Charitamrita or Chaitanya's talks with Ramananda Rai. यो सबै चाहिँ हामीले श्री चैतन्य चरितामृतमा पढ्न सकिन्छ जब श्री चैतन्य महाप्रभुले रामानन्द रायसँग वार्तालाप गर्नुहुन्छ And he explains how Srimati Radharani is the topmost of all the gopis. र उहाँले चाहिँ त्यो बेलामा भन्नुहुन्छ कि श्रीमती राधारानी चाहिँ सबभन्दा माथिल्लो स्तरको गोपी हुनुहुन्छ भनेर Oh, okay. Any other question? Yes, Mataji, what's your question? हजुर 我有个问题，就是在奉献者团体里头，奉献者的家人有病或者是去世了，奉献者都在帮着祈祷，祈祷主尼星哈给予很好的安排或者是保护，这样的祈祷，主尼星哈会接受吗？ She's saying somebody may have somebody sick at home or somebody may die and leave the body. So if we pray to Lord Nrsimhadev like that, but Prahlad Maharaj is praying like that, is that proper? Right? Is that right, Guru Maharaj? Will Lord Nrsimhadev accept that prayer? माताजीको प्रश्न छ कि कोही व्यक्ति घरमा बिमारी भएर सुतेर बसिरहेको छ र केही गरेर हामीले आजको यो प्रार्थनाहरूलाई गऱ्यौँ भने के भगवानले उसलाई स्वीकार्नुहुन्छ भनेर Yeah, you can pray to Lord Nrsimhadev, but the question is what is your motive in praying to Lord Nrsimhadev? महाराजले भन्नुहुन्छ कि हो उसलाई प्रार्थना गर्नलाई नरसिंहदेवसँग प्रार्थना गर्न सकिन्छ तर महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने त्यो हामीले प्रार्थना गर्नुको पछाडि के उद्देश्य छ Lord Prahlad Maharaj is teaching us to pray to Lord Nrsimhadev in the mood of pure devotion. र नरसिंहदेवले चाहिँ प्रार्थनाले जुन चलाउनु भएको छ यो प्रार्थना गर्नुभएको छ यो चाहिँ शुद्ध भक्तिमा गर्नुभएको छ So if you pray to Lord Nrsimhadev to cure your disease or to bring back or something, somebody died, you want to have a better destination for them, that's not pure devotion. महाराजले भन्नुहुन्छ कि कोही व्यक्ति बिरामी छ र उसलाई ठिक होस् भनेर हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ या ऊ अलिकति माथिल्लो खालको लोकहरूमा जाओस् उसको राम्रो जन्म होस् भनेर यस्तो खालको प्रार्थना गऱ्यो भने चाहिँ वास्तवमा यो शुद्ध भक्ति होइन But from Srimad Bhagavatam, it says, Akama sarvakamo va moksha kamo dharani evrena pati yogena yajeta purusham varam. One who has all desires, all material desires, or no material desires, or desires liberation, whatever they may want, still they should worship the Lord. त श्रीमद् भागवतमा के भनिएको छ कि कोही व्यक्तिसँग केही इच्छा नै छैन अथवा केही इच्छा छ या मुक्त हुने इच्छा छ यी सबै बेलामा चाहिँ उनले खाली भगवानकै स्मरण गर्नु भगवानलाई नै सम्झिनु पर्छ भनेर So if they worship the Lord, they will get purified, even though they have material desires.
उनीहरूसँग भौतिक इच्छा नै छ भने पनि भगवानको पूजा गरे भने उनीहरू बिस्तारै शुद्ध हुँदै जान सकिन्छ। Just like Dhruva Maharaj, he had material desires, he wanted something. त जस्तो गरेर ध्रुव महाराज उहाँसँग पनि केही भौतिक इच्छाहरू थियो, उहाँले केही चाहनु भएको थियो सुरुवातमा। But he worshipped the Lord and he became purified. त उहाँले जब भगवानको पूजा गर्नुभयो त्यसपछि बिस्तारै उहाँ शुद्ध हुँदै जानुभयो। Okay. Any other question? अरू केही प्रश्नहरू छ? Okay. Hare Krishna. Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. जय His Holiness Bhakti Vinyas Narasimha Swami Maharaj ki They're asking online. Okay, what's the question? Get the microphone. I cannot hear you. Harvamsa is asking if devotees have offered prayer to Lord Shri, but still they are doing sinful activity. Well, what's the reason for that? So the first part of the question. Next is that we are now sincere, or there are different level for our prayer? Or is that because our heart is contaminated? We don't want Lord Shri to eradicate the contamination completely. He is asking why after praying somebody still doing sinful activity. What's the reason? Well, the reason is he's not yet purified. Just because you pray doesn't mean that you're a pure devotee. माताले चाहिँ प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ कि कहिले काहीँ कोही भक्तहरूले प्रार्थना गरिरहेको छन् तर अझै पनि केही कमी कमजोरी हुन्छन्। किन भन्दाखेरि महाराजले भन्नुहुन्छ कि किनभने उनी अझैसम्म पनि शुद्ध भइसकिएको छैन। Many people pray, but they pray for material things. They're not pure devotees. धेरै जसो मान्छेहरूले आएर भगवानलाई प्रार्थना गर्छन् तर के को बारेमा प्रार्थना गर्छन् भन्दाखेरि भौतिक चिजको प्रार्थना गर्छन्। The thief prays to God, help me steal from these people. कहिले काहीँ उनीहरूले आएर प्रार्थना गर्छन् कि मलाई यो ठाउँमा गएर चोरी गर्न मद्दत गरिदिनुहोस् भनेर। People do sinful things and they pray. त कहिले काहीँ चाहिँ मान्छेहरूले पाप कर्म गर्न पनि भगवानसँग प्रार्थना गर्छन्। They're not pure devotees. किनभने सबैजना शुद्ध भक्त भइसक्नु भएको छैन। Maybe one day they'll meet the devotee and they can get better, more instruction. त्यो गर्दै गर्दै गएर पछि केही दिनमा भगवानसँग केही भयो भने अनि बल्ल उनीहरूले शुद्ध आदेशहरू पाउन सक्छन्। But it's good that they pray, that at least they can recognize there's some higher authority, some higher sanction above it. तर के उनीहरूले यस्तै गरेर प्रार्थना गरे पनि वास्तवमा राम्रो हो किनभने कमसेकम उनीहरूले यो मानेको त छन् कि कोही हामीभन्दा माथि भगवान हुनुहुन्छ भनेर। A lot of people, they never pray, they're never taught to pray, they don't understand how there's some controlling people over them. त कतिजना
धेरैजना व्यक्तिहरूले चाहिँ यो नै स्वीकार्दैनन् कि भगवान हुनुहुन्छ, हामीभन्दा माथि कोही हुनुहुन्छ भनेर स्वीकार्नै सक्दैनन्। So somebody is praying, it's a sign that they have some piety, they're just misdirected, they have to be guided better. र कोही कोही व्यक्तिहरू चाहिँ प्रार्थना गर्छन् तर गलत भावनाले गरेको हुन्छन्, किनभने उनीहरूले राम्रो बाटो देखाइएको छैन, उनीहरूलाई हामीले सिकाउनु पर्छ। Okay? No more question? Maharaj? Yeah. So, I mean, we are living in a family life, we are having a lot of things alongside, trying to practice devotional service. So sometimes, it comes up, we don't know, as a mother, or, we pray for our children, we pray for other things also. So does that mean that we are not able to do pure devotional service? मैले महाराजलाई सोधेँ कि अब हामीहरू गृहस्थ जिन्दगीमा छौँ, बच्चा बच्चीहरू छन्, अरू पनि धेरै कार्यहरू गरिन्छ, त साथसाथमा भगवानसँग प्रार्थना पनि गरिन्छ कसको लागि भनेर, होइन? त्यसको मतलब हामी अझैसम्म पनि शुद्ध भक्ति गर्न सकेको छैन हो? Well, you're not doing it yet, but in the future you can do it. त महाराजले भन्नुहुन्छ, हो अहिलेसम्म त गर्न सकेको छैन, तर भविष्यमा गर्न सक्छौँ। You're praying for something material, so that's not pure devotion. केही गरेर हामीले भौतिक चिजको लागि प्रार्थना गरिरहेको छौँ भने त्यो चाहिँ शुद्ध भक्ति होइन। But if you're praying to the Lord will help to purify you. तर केही गरेर प्रार्थना हामी भगवानलाई गरिरहेको छौँ भने भगवानले बिस्तारै बिस्तारै हामीलाई शुद्ध गर्दै जानुहुन्छ। Gradually the Lord will take away your material desires. बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ भगवानले हाम्रो जुन यो भौतिक इच्छाहरू छ त्यसलाई लिएर जानुहुन्छ। Your children will grow up तिम्रो बच्चाहरू चाहिँ ठुलो हुँदै जान्छन् पछि, and will go away and leave you. उनीहरूले हामीलाई छोडेर जान्छन्। And you'll be, oh, my children. When they're young, you're very attached to them, but they'll grow up and they get married, they'll go away, just like you left your mother, you're away from your country, Nepal, you're in this foreign country. र जब केटाकेटीहरू पनि ठुल्ठुला हुन्छन् तब छोडेर जान्छन्, बिहा गरेर अर्को ठाउँमा गएर बस्छन्। जसरी हाम्रो महाराजले उदाहरण हुन्छ कि हामीहरू आफ्नो देश छोडेर आमा माता पितालाई छोडेर यहाँ आएर बसेको छौँ। So yes, we have to understand the Lord arranges in time for our purification. हामीले यो बुझ्नलाई जरुरी छ कि समयअनुसार भगवानले हाम्रो शुद्ध भक्तिलाई मिलाउँदै जानुहुन्छ। He knows what is good for us. भगवानलाई थाहा छ कि हामीलाई के राम्रो छ भनेर। If something is good for us, then He will arrange it. If it's not good for us, He won't. केही चिज हाम्रो लागि राम्रो छ भने भगवानले त्यो चिज हामीलाई मिलाइदिनुहुन्छ, के राम्रो छैन भने पनि मिलाइदिनुहुन्न। Actually, you don't have to tell the Lord what you want. He knows everything. त हामीले चाहिँ भगवानलाई मागिराख्न पनि जरुरी छैन हामीलाई के चाहिन्छ भने, किनभने भगवानलाई सबै थाहा छ। Many people are offering these kind of prayers, what they want, oh my children, oh my mother, oh my bank balance. त धेरै जसो व्यक्तिहरूले चाहिँ भगवानलाई प्रार्थना गरिरहेको हुन्छ कि हे मेरो बच्चाहरू, मेरो मातापिता, मेरो पैसा, ब्याङ्क ब्यालेन्स। So the Lord hears all of these things, and it's not very pleasing to Him. त वास्तवमा भगवानलाई यी सबै चिजहरू सुन्नलाई त्यस्तो मन पर्दैन। But if He hears Govinda Mani Krishnan, come on, that's something else. You see, that's pleasing. तर जब भगवानले चाहिँ गोविन्द माझी पुरुषम दमाम बजानी भन्ने सुन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ उहाँलाई मनपर्छ। The Lord wants to hear pure devotion. That's more appealing to Him. That attracts Him. त भगवानलाई चाहिँ शुद्ध भक्ति सुन्न बढी मन लाग्छ, त्यसले नै भगवानलाई आकर्षण गर्दछ। But all the material desires of this, many living entities all praying for these things. र यो जुन भौतिक इच्छाहरू छ यो चाहिँ धेरै व्यक्तिहरूले भगवानलाई गरिरहेको हुन्छ। So the Lord doesn't take these prayers very seriously. जब यो भक्त यस्तो खालको प्रार्थना जुन छ यो भौतिक प्रार्थनाहरू भगवानले त्यसलाई त्यस्तै सिरियसली लिनु हुँदैन।
they don't attract him. What attracts him is the devotion. त्यो यस्तो खालको प्रार्थनाले भगवानलाई आकर्षित गर्दैन। केले आकर्षण गर्छ भगवानलाई भन्दाखेरि शुद्ध भक्तिले। We say Naham Tishtani Vaikunte Tatra Tishtani Narada. Krishna is saying, I am not in the Vaikuntha, in the spiritual world where people, and I'm not where the yogis are meditating on me, but I am wherever my devotees like Narada are chanting my glory. र भगवानले भन्नुभएको छ कि न म वैकुण्ठमा बास गर्छु न म योगीहरूको हृदयमा हुन्छु। म कहाँ हुन्छु जहाँ भक्तहरू मेरो चर्चा गरेर बसिरहेका हुन्छन्। So you want to attract Krishna's attention? Chant the holy name. त्यही भएर हामीलाई भगवानको ध्यान आकर्षण गर्न मन छ भने हामीले हरिनाम गर्नुपर्छ। And chant with pure devotion. र हामीले हरिनामको जप कसरी गर्नुपर्छ? शुद्ध भक्तिमा गर्नुपर्छ। Chant simply for the pleasure of Krishna. हामी भगवानको खुसीको लागि मात्र हामीले जप गर्नुपर्छ। That is the mode of the pure devotee. र यस्तो भाव राख्नुपर्छ एउटा शुद्ध भक्तले। Okay, Hare Krishna. हरे कृष्ण। Srimad Bhagavatam ki Yeah.